gadangbe Muslim kuwe boko babe ake mini kuni gadangbe Muslims litaflache e afi woto masalachi ji woshia ni le ni obe ni taflache wa ka nyenye mo ekomani tomo ekomani wi here wo bua wo hina ni taflache won wo kan chose wo hi o kan chon wo hi ni kuni no ya ni yo Islam jamo mi ni kwa bablawo yake Islam no ya son shiko le o ha o hi mo ko beni ba le hapo yiwo afi pi ni hu gadangbe Muslims ye konu na won cheso manu won blo ya masalachi emi Allahu akbar we isho hikwe woko ake aya la lifalai bana ninamo chikadangbe Muslims inegba amena aya la lisalati ba sole lo peshisha amenu do hawo gbeshiwa to gadangbe Muslim council okay wonto wo ya no ni wonani ye jamo ni wo yo miemi lumoyeli ya Islam lo anu wo ye kolo dabi miniwo wale wo be ko agbene wole diwo ka wole besanu wona ko diwo sani won mini wona gadangbe Muslims manche na menye wo ye wa kuchiami odehe ji woni meke na meji wo mo wo wake gadangbe Muslime wo fule short wo fele gamu wo ko nu gamu be gadangbe Muslim wo ke manche jibuwe o chobu ni gamu ni manye jibuwe o chobu na gamu ke dangu jibuwe be nene gamu ke nana gamu ekoji no ni numu ani onupa litajeme ni gamu bawe do no ya jino ni taflache ofen wo sho ni ebablawo yo gadangbe Muslim council be gadangbe bi won bo modern kenja fa no twa no ke bawa onyeme ke wo cheme na ke twa mamash oyira don si wa floto ni BP yemi lolo ewo lolo we won botemi wo wiemo bo ni wo je sisian ku wo ke wo school yi ni wo wiemo gbe osin wo le akekun amra lo fo ya school amele pupa fe pupa no wiemo sikun wiemo ni oje no achun se ankro ni ji private school say amele efetamo amehi no we wa mefi ono na mesmu eshebe kwa wo yinto ji ake bo fe boni ji popa no no yo popa no ni o ma o school ye esake o bomoden ake jame popa no o ba fe amewie mu kawa me ni hu yo jame ni amehu sikwan bi ji ameni ameba school ye shi wona ake ne kani ne echuni ni gbe kefe gbe kan san ya school ewo ofai ne ale no nga wo fi okoba nye jeneke gbafan na hu ka ha wo school ankro ke amra lo fi a school ni yo gan sipon na no fe o nga wo fi o mo fe mo ni ba boto ye le hu e ba ko ni le ko ke jemi epi kesa ne ba wa bi ni BP no jini a Yesusu mo dani kenuko ye ni bo ba yo ba wi we man na chole Ghana ni Ghana mla akakula ma ni ji secular law wo ba bi wo ya kashi ni chomo lo school lo ni bi ko me milishishi ho Ministry of Education shishi ni Ministry of Education efo nuko na chole Ghana Education Service ni ike ko school gbajiano to no ya kuchi mfe wo ba bi ake ani mla ko ke poten amekechu ni alo ametwi na sumomo amekechu ni dabi ife ma ke mla ko ye ni ke mla ye mini mla ke ye akuchi alo papa no gbajiano to ye ni chomo mi ani mla ko ye ni ka ni ko akashi hefia papa no
sani shikwa wie money oje no sani akechon ni low enne sani wo bi wo he keji mlako ye nakan keji mlako ye nakan ni mlake every region ni jipapa fe papa wie money on akapapa no sani akechon ni ye school fair school mi ebele ake amlalo school yake abelo ke ha amlalo na abelo ke ha nkro ni private abena kan law ni maintain or Ghana one constitution for the Republic of Ghana. You work at private schools na I'm association ni American kwa megbajiano towe constitution ha me igbaka mbanya me fi association ni constitution no ke mofia momla fe mla no bawo kemla ke constitution of the Republic of Ghana pa benakamla it becomes null and void ni chwa ke akachuni ye Ghana kema fo mimfiwe wasrafo ni chulo eko amemla akeke yojibo na wobo nu chumo here besani oyafieten dani obafo no ba hie ho mla ko me na kan awula eko to my fire service akehie ahie ho nji o meni nji onoko e asiu na esiu na ete kote ewini ake naka amlalo nichumo akeshi Ghana constitution ke freedom you a right neighbor marry a right neighbor for beniless money for me chi jebo no wala nichumo obaka because wala nichumo ni yonye wo besani eye afie tekese na echuni no na isada na bon formo o violate a right under the constitution of the Republic of Ghana ni wo a fine institution na me pele na ke you ake air for etani ba nichumo pepepe mlaya mami you will be private law for private schools. You will be private law, allo national law for government schools. Mla ekomeni. Ni wakati mla ya manemi nike every region papa fe papa akamewie mo achoni ye. Ehenya ake waka Minister of Education ba atashin won qualify. Won qualify miniwe. Ne ba fe mini hao. Mini watawa yedi. Ghana Education Service Director lo na mo yoje mini file wo pale. Mon qualify mini wo ba qualify ke mlako be ni gbejiano to ko be no jino no ba qualify chino ni jibo no obeku keko ni wo kelele mlako ye ni ke every region ake region wie mo achoni ye besani Ghana Education Service besani aya court na compel me by law every ganyobanya techine su wonje na Konika was sue Ghana Education Service and member court. Ni awo the interpretation of the law. Akashi mini wo region pele amechon court ba aka ma akashi a pass neke law na yomu your abon implementation quickly ke we implement here no baba show cause the director ni nchine megbe sani in Sawang alo prison afile no ni wo won wie neke yomo na hichon for many years me na wie wo wie mo egbe shi wo bi wo he wo fen ake mlaye lo ke mlaye what test law ni wo kwa ke law ba tuni lo echuni ni wo fe wo ya jo oyira don Nortey efi ake wo ba ya wo hie fio ni wo kwa wo kusumi nke wo ni femu yi bibi kome na gba fio ni wo yo ye hie fio otomoboni ni wo fe game ne gandangbe bi ne won wie wo popo ni wo ho ni wo ke fio woda fi kusumie ni wo yoga dangbe shipon ne no keji wote wo kusumie ko femo fio no obanu na ke ne ke ni ne le wojamoni ni ne eje ni papa ke amefe ne ke kusun ne be ajawon esha ha mehe ni ha ni bepi wo sebi ke wonye mi bibi ni je wo se kemba keji amena chosemo keje shikwe bi denche ade na membone ke me ne atoe ha me ho amenyange wo ni femu ni amena la ke be ka ke popoi lo homowo no ko femu le be no le kra e ba minaya wonja won wo ameke amehewo mi ani ejie sha ake mano mankono bi
ba fe amekusum eja ka kusumi e da fi esho ni afio eji ehya keji noko nye kumi nsu ni akalenye no jinye kusumi ni nye fio ewo keji nye kusumi ehu laje nye ba agbena nye onye laje kura efi akeneke icho ne ma eba ngona wa keji o banye ogbla mi lo kewo noko yehe noko ni ba ha wo mi ahye wo he eja ke eji noko ni eyo wa wi oyo adon to bi ni wo fen wo yo sanje lefa ni wo ba bia akeshi na meji me ni ko akeshi wo homo wo yeliye eja sheheche na me ko wo ne meni ke Christopher eja me ke meni ke Muslim papa eja me ko wo ne wo honi ona he ni jamo egbe wo shikeshe wo nako jamo hise kla kama ba mi yekun in ye ka chon here ni ke Daniel chapter 5 verse 14 we about watching Bible no ni ke watching ye Daniel mi ni ha me nile ke ni ayesusu mo ni mi nko shan ma kun se no kwa kashi gadang bibi wo gbajano to mini ji no ni fio woku alo mini ji no ni fio ku na ka yosu ya me kenklen ogbe oyuyemo onieni ke o afino yo ko isa mo tetipo ko gbajano to no ke pe oyo ko gbajano to no ke jiopo ke noni o ke fi oyala eneme jinoni ta flache iha kelio monijibo ni gadangbe gbajano to mi ta flache wole noni benona chona kanyimbo yo npa ile e ba blame ke okwe numbers he koneke many ko tv o ba kwe o kan numbers fen wo kwe yin pa quotation no mu shike heni akadani na wa sure jeme mu yo bible kana numbers heni akadani na wa be a chon akpetashan pio mulasis na wa be wo npa yeli ne e bible emi shin wa se fio no wa kwa kashi beni zimama presby zimama beni amba na bible kaya gami ani mini gbe ameke ma bible no bible greek yomoni eshisiji wolo book borofo ke book chika ke book greek meaning be e mean wolo shake holy momon iftai connection momon wolo be no ji holy bible meaning your holy bible mean zima mamele akashi nyumbo ke adisa wiemo shnamo be pamo wiemo ni pamo wiemo secret covenant no know your bible ni wona ya here na me translate bible ke bagami agbena me intake mini gbe akeba ngmeno blofomeli mene chonyele ake gadangbe obuade npa yelie secret covenant ni ye adisa kanyimoten yakene wo dan no le wonu no ike boloma wo money create the creator they call pledging the greatest they keshuishi ni wo amele very well akashi npa yelie secret covenant ni ye nyimbo ke adisatin ni na amele ake gadangbe bi ye npa yele jinoni ta flache wo ke communicate alo wo ke nyimbo shna na me na ke dabi besana ko npa ye na ka mo bible no na me feel like pa momo ben twa ke npa yele momo ke pa mo he secret covenant old testament
ke New Testament o so for fe mi nke boene as Christians she do mo so mo so mi no ni ke ka fi she esani taflache ayon pai yo mi na fi wo ne ke gba me no ba ke mi nke bo ake taflache wo homo wo ke ogbaja no to eja e to no mo no hi ni no ya tine yi ni collection afi fine ni owoku nuko akaba mi mena ofa wonna mango twenshi no aje no konshi wo be no ba no echo manshi ka ma ta no ike nga picture petejen ta flash enwoku nuko pita petejen shia no nene no feel like that bi no nje papa na eja ni no ni ahunto wa ni efemi ahunto ye wo shita mo na mi gadang menyo efo bi pa anyo sana ogbe kan mepo no chuchukue bejano to nu wakaji obikpo e fo popo wa are nche wie money holomi e fine o yi aba gboje amale ko na ene nu anu ni ene le hu o le gbe ba chunoye no chunu kwa no hise ke ajigbe kepo wie money holomi ne abi gwala hanye ke woku afanfan ni pe mene wakene ja no sofo nke me akene ja ni ye Bible me akashi bi panyo sani adisa ke kla bajele mi sana halegbe o sofo ke ebe time ni wo e ke ma for list no e ha menyo jete 3 months time that ni ba na time ni ba jepo ni bile ni ta flash afọ be pa ko sani ahalegbe nyo jete ta flache ani won susu ni ahelo Kristo woja lelelo alumini wo fio ni Yesu Kristo ni wo nyese nile akegbe nla kawo ta flache na esebe na ba fole akela ya enomi na fola we enomi ye Bethlehem na kadele ye enomi ma ba mi no la kenje mi Yesu be ko eho na ke mami ku ke na Yesu ni je Nazareth ikela ke mami je Nazareth nje Bethlehem yo ke Yesu po ni Bible ke nyimo bini ni nwe manche ile no nie mini site plan itawo e Bethlehem noni mi no je angmehi noni mi no je akwa noni mi no je anyage yo sani Christopher nyu fe alene aka Christopher nyu jiboe akwa na anyage noni mi no je yake Yesu enyage ko no as a Muslim mi hu abomi amane na aka mi na eme aka Muslim jimie nchi ke je follow ai omo waka ni bi na fe eja fe one Germany she misinterpretation of Arab bi asuban ke mincheme ke jobo ade asuban soto yemiwa ke mbimoko ake afie nyene na bogadangbe bi enye chomi afie abo Mose ni Old Testament ko ehikowe 5,000-6,000 years ehu gadangbe bi yomo dani Old Testament ba dana nake amasa ye Old Testament yo yomo kula gadangbe bi nche Yehowa ke Yahweh omo dana bonima na mecho wochemene na mecho amake noko ye na cholo kuleje na mecho amake noko ye na cholo Yehowa Arabs ni Islam ba mede ni mene incho Muslim ne be ko ne we ameja amaga esolo amaga ne solo won language and reality be pia wo futu ni bia no no shishi wo wolegbe keke woche keke wakanye Arabs ameja amaga no na mede ncha meke ni jinshon na menja na me wolegbe 1000 afia pe ohai ejwe kenyimo ejwe keten 1443 years ne ni Islam ba wakola kana kan calendar ke kanio beni Islam ba ko ne ke Arabs ne amena meyo amegbe dani Islam ba amaga amaja ameleno na chola nyumbo amebenu ko na chola Allah amele Allahu akbar amele shi gadangbe bi le no mo dani Old Testament ba
dani New Testament ba dani Quran ba yo maba bo mala ngmen di betene no ni Allah ba ni mi ncheme kenye me nchenyi mo ke ma wo moe o kemi ake ncheme ameche ye maba okulje ma wo yo mo dani ba cho Muslim no kemi ake Allahu akbar e chefe okulje ma wo ona he ni Allah ka mekeshe ni nke shinshia ni menofia no hi taflache imba na ke Quran enyi moke ike meni susuoni ahiwo shi ebo meko me amejon to mo koloi ni ekomele hu koloi jon fa me shi leke meni susuoni ahi yo ni ke nileloi bonyanyo Quran ke na kai lele inne helishi ni nyimo ke ye Quran no mi 49:13 ike minjie bomo kaje yoke no min adisa ni mfia me wo kumin ewuji ke bibi ni nka me wo waje magiami mimbo ame suisui ni ha me amelile srotui ame wiemo ka me kusumi ni sana amechu ke oba suratul hajj ni ji Quran 22:67 eke mimbo magi ni ha me kusumi ni sana amechu yo manfema ye ekusu ni sana echu ke ganyojimi taflache mi yo toke wo lo ela ba ke ma ke ja ehin ke ma pe yo mene ni ya bi yo shan ke san ni ya he chele ni nke no ko fi after yi ka ba na ba pe yo ele hun sana ke chele amashi ko ni chele ka gbina na aja for Islam ni na kambani na afi shiwo kwa ke ni gba Islam je Saudi Arabia mini chele Saudi Arabia ka na no ye chele ye Saudi Arabia ba prison ko ba haji no ka chele ba prison sanin ni wonna moji monika chele wo Islam kusum gbajano to mi ma na mi ni momi ye beni twa ke moko kele kusum futu Islam ne ke ngami ne ke nkoni ke chuni ya ke chele gbajano to be Islam ni ye heni jamo je yo maba o femi na kan yo nyimo ke lohi ko lohi pe o ba le moni jile to ba le no ni mi no yo na afi mbo kweme na don yo sanu wo bomoden nu wo yo se ni wala ke na meji wo ko le ake na moji bo pe bo ba mo no mi wi aka cho mi ni Nortey njo su Ashanti kem fom bi klomoni yo ni machele na shome kenu ni ma ole ni yeboa ke kuma shioko ke kuma won wa dumu aka kuma fen yo su won woni no ke kuma yo su be kan shi omo ni won yimo ke mini beni otomo lapo yo musumi nlebo ni logbe ni beni ma job e nke ogbe ba chebo beni ma job bo ogbe nke ba chebo yo gbini yin mo ba fa ka ba jo mi e ba ke ajo Nortey ashimashi bi ashimashi nabi ajo la hami beni bofu e baba acho mi mutakilo nchake ngbe kula mutakilo e minini inle ninu shi kembote Islam mi ni mi nkwa mutakilo we be mi na kashi amagaja lo ahin enye lo nupako beko ye gbalo bi ami ni ji gbalo wafa igbe ni yo mini gbe yan akoke man no ni ka cho mi mutakilo hu ni mfom bi klomo yo te ma chele ten ile kan fo nu ise ho te ma chele ten ile shika cho mi Nortey ni mfo yi son ejoe ma wo shome ma wa shioko ma wa won ke ma wo laje fen gbe kan shi ememi omo yo mini mfe here yo min kusum gbaji ano to ka jobo ade na to ha mi ni ejaje no fia no ni nme here ni no ni yakọ ni le ni kemi ya de nche na je toton ni le no ma fe ni ka nje bi de nche le ni ya no ke mi Nortey no ni hi acho mi lati alo lante jawe ke ko nme no hi yakọ Christopher no ji no ni hi
yake Christian Jimmy ekole Christopher Columbus njo nyamana ta fla cheke me ya yen ni Christopher ni afon bi klomo nu te ma chele ten ni afo yo te ma chele hu ten ni ono ni akawo ke no na ka choso so mo twemi ke no na ka choso yo masalachi ye min kan nyeme gadan gbe bia ke eja won me no mahi won hwe wo hin ahechon enne ha wo hwe wo gbe hie ni no ni ahunto ye gadan gbe bejano to mene kaji ote yala alo ote bluffing wedding what corrupt way say mene engagement bo den che wo ke bluffing ni wona ni bi ni wodomo no fia na fi basa no ni odole gadan gbe bi npe yo keke usofoko ibadomoshi keke ba ka ke o media min tinkra no nti meka twinu munti masiesa na yenko keke game ni talashie enwo amena eka me mommy ko sofo ejenshi shi bible eke money bulesa ake bule awule game talashie ni gamani afio yo ake game bule awo amena we dangbe we mo na me butuwe na me no eni aptoton wonaji keshene intaflache ganyo mi fin gbejano to min fin kusu min pe bi yo ke kome no sani mala nko klo abatashi ne yue ye le man yue momi ne sole ye yue mo kome ni taflache nu shishi infobi isani taflache imbile na ba wulegbe na ba jile po sani ake mi yue mo vernacular ajola hami efo fati abanya chon shishi Quran no shishi chon mo ye yo nonima yueji ofen wokuo se nini ayesusumo afa ahawo kesha afia me ya me mami inoni sana me afia pepepe ya me mami chikesha wo no le bona fe le totonaji ni lakabu no shishian ni so motu emi ayi ni taflache le na collection ke ekome ni ofe donation ke fi se bi la wa ni le no ayi ni ba ke shiu no mo no ni le no ayano masmo mabi wona gba kekeji wo ke wo wie mu mbashi wo kusumi wo ni fe mu soto ni wo fio ye wo ganshipon na no fe mbashi wo se bi wo nyemi men bibi fe ni ba amena wo ni bi ana amenu shishi no he wo le ake wo chemei wo nyemei meni dura na me ye wo kusumi ka wo wie mu ahenile soto epi ye wo ganshipon na no ni bepi wo efio wake kaji o tawo mokuwe bible den cheke wo shi na gbelewo wo bi hu ni ahawo no ewo kaji wo ba omo tafila chenche te mo bo ni wo ba omo ne wo ye na agbai wo bibo sanjin sroto yi ekomeno wie ngmenepo ni inukodan ejini kasemo meini ba kwene ke woni femu ne amehuno no wia me kase ni nkejemi wo se ko kamuko ba wie e ba chogbe ake wona wote Sultan Ahmed ni Nortey Caesar ni egbila ne ke wie mu ne mi no hu ejinoko papa ni ekejomo ba shibepi ekeji wo ke wo nyeme kecheme kome ya nasani gba ni wo ya bi ame ni le fio koni ame wo amegbela ni bi ame amechon wo se mi e fio tamo kaji oba bepie wa susu he ojupa ganyo jimi ni ngbeshi ni mo sheshon sanana ne ka TV ke ni bi ne ni mo ko echeko itaflache ma yensane na numishi bona fe alemi na le moni jimi mi wole nyomolo alo le wo mi nyomo mi mun sani ma hale noko de ka light bill lo noko e ka pay bona afi no ni yo na nuhi shike mi mun ke taflache ha mi noko dani ma ywe gadangbe yesane ni shinin gbe kembule ni ntawo ni ban here dani ban here eja
wo makpa fai many tafla che enne yo ame yicho mi eja sometimes osmona fe ni ahawo na hawo ni shin hamoye jomo ye hamo mi fi himo di mini yo moni yo da na ji ode heji mi mba ni ode he fe ode he ba ni di gadango bi fo ode heji wo wa kani ba ke gbe kwam oya yeshika san bejano tuwi lo aki woni aki aka fita washine eja